Байке, сиздики порода. Галштин. Галштин. Канча болот баасы байке? 25. 25 туруп атасыңар, э? Канча жума болуп калды байке? 3 жумадан өтүп калды. 3 жумадан өтүп калды дейт. 25 дейт, 25 тоже. Пучок. 25 просто. 3 недели. Радио Литей. Канча суруп атасыңыз? 25 сот. 25 суруп. Эркек, э? Канча болуп калды? 3 жума. 3 жума. 3 жума. Породасы эмне? Эме, ишит. Амо, шведский. Сонки жаштар. 25 суруп атты. 3 жума болуп калды. 3 месяц. 3 недели. 25 просит. Швец. Канча күн болуп калды? 3 күндүк. 3 күндүк мо эркек козолорду. Канча суруп атам деди? 14төн берип жибересиз, э? 14төн берип жиберем дейт. По 14 алдан. Бички эркек. Сиз канча суруп? 20? Бургач. 2 ай. 1 ай? Байкенке 1 ай экен. 5. 20 просит. 20 суруп. Дос ургач эркек? Ургач. Канча суруп? 20. Канча ай болуп калды? 2 ай. 2 ай болуп калды, 20 сурупту. Ургач экен. 20 просит телочка. Двухмесячный. Дос, сиздики канча? Я. 18 ургач, э? Канча ай болуп калды? 3 ай болуп калды. 18 сурупту ургач. 18. Зон канча суруп атасың? 33. Канча ай болуп калды? 2 ай. 2 ай. 33 суруп турмун. 2 ай болуп калды. Двухмесячный. Ургачлар 25 суруп. По 25. 4месячный. По 25 просит. Канчадан суруп атасыңар байке? Канчадан суруп? 29. Я. 29. 7-8 ай. Сен бойлап кал. Я. 5 ай. 5 ай. 29тон суруп атат. По 29. 5 месяцев. Байке, канчадан суруп атасыңар? 40 суруп атасың, э? Сиздики деле 35. 35 бе? Бургачы, аты эркекте. Ургач анасы. Экен 35 дейт. 35 просит. Уступка будет. Байке, бычок канча суруп атасың? 38 суруп атат. 38 суруп атасың. Байке, бычокту 32 суруп атат. Канча байке, канча ай болуп калды? 5 ай. 5 айлык? Байке, 5 айлык. Түшүп бересиз, байке? Түшүп берем дейт, түшүшүбүз. Базарда түшөт дексиң. Мениңиз байке, содаңыз болсун. Мына булар 8 айлык. Бургач. 38тен суруп атты. 38 просит. 8 месячный. 35тен берип атат. 35тен берип атат, э? 36тан берейин. По 35 дают. Хочет по 36 байке. Мениңиз байке, содаңыз болсун. Канчадан суруп атасың? Канча? Буларды 52ден кругой берем. 52ден берип жибересиз, э? Жаштары? Жаштары карасың 1 жашка жетип атат. 9 ай 1 жашына карап. 9 ай 1 жаштайт. Үчөөнү алса канчадан берип жибересиз? 51ден бериңер. 51ден берип жибересиз? 51ден берип жиберем дейт пакет. 51 там как отдать. Мениңиз пакет, содаңыз болсун. Дос, канча суруп атасың? 53тен бе? Суруп атасың, э? 53тен суруп атасың. По 53 просит. 1 жашка чыгып калган го, э? Байке, канча суруп атасың? 140. Экөөнө, э? Экөөнө байке 140 суруп атты. 140. 140 суруп атты.
1 жаш болуп калды Болекте. Болду. 1 жаш болуп калды. Ата, вы сколько просите? Канча сурап атасыз? 75. 75. 1 жаш. Чыга элек 1 жаш. 1 жаш. 1 жаш ровно. 75 просит. Годовичок. 1 жаш. 75. Сурап атасыз, еще уступка будет, да? Будет. 73 окончательно. 73. Çok kança сурап атасыз? 57 сурап. 57? 57 мың сурап тұрған. 57 просит. Қанша байке? 75 тұр. 75. Қанша ертеңге салбай қалды, сүт ағын. Қанша сүт береді байке? 10 литр береді. 10 литр береді. Жашычы? 4 жаш. 3-ші туытта. 3-ші туыт дейді, 4 жаш дейді. 75, сурап атасыңдар, түшіп бересіңдер. Вот 75 просит. 75 сурап атасыңдар. Түшіп та береміз дейді. Мама ойларды байке. Байке қаншаншы болды? 3-ші. 65-тен байке сурап тұрмын. 65 просит. Третий отек. 3 тұтуған. 65-тен сурап тұрмын. 68'ten ne koy ne? Tuvalet ya bu ara. Ya. 68'ten. Ya. Ha bildi tuğan demelerken 68'ten surap tur. Bildi tuğan uyda koysa koy hiç gerekken 70'ten 68'ten surap atasın. Ne koy ne? По 68 просит. Просто сурап. Беттері жақсы екен. Дос, ойларыңызда қанша тұрады? 85 тұрады. 85. Қаншаншы туыт, қанша жаш? 6? 85 дейді, 85 просят. Сүт қанша? 15 литр. 15 литр, Өзін тартып қойды. Өзін тарттайм. Бұның қанша біз? Bunun 85. Бұл да 85. Швец. Айтып көрші, может, тағы бір немеден 10 береді. Швец дейді. Швец неме 170, бірақ туғандайын 15-20 береді. 15-тен өйді да 20-ға шейін. Алғандар болса. Şu номерін айтып қой, балкім. Қарауылда дәле? Қарауылда 057 057 28 28 22 28 Асан. Асан деген байк екен, чаласына сұрайсыңар. 400 тұйт болса? 3 емсек только. Анан сүтті береді 4 емсек дейді. Просто вот байке 110 просит. 2 года, да? Полтора, 1,5 жаш дейді. 110. 110 дейді маған. 1,5 жаш дейді. Елді қағарғанда чоң. Мына байке мұ. Бұқа 1,5 жаш дейді. 90 сұрап отасыңар, байке? 90 сұрап тұр байке, да түшіп береткен. 1,5 годика. 90 просит. Просит это еще, уступка будет. Байке, тегда сітікмес бар? Қанша сұрап тұр білесер? 85. 85, но 85 сұрап тұр. 85 просит. 85 кен. Дос, сен қанша сұрап отырсың? Қанша сұрап отырсың? 60? Бұл осмес, бұл? Құлажын, Мамо, құлажында 60 сұрап тұр. Құлажын емес, бірді туған ғой уже. Бірді туды өле? 60 сұрап тұр. Байке мұң бұқалар 1 жасқа шығып қалған ғой, 75-тен беріп салам. 1 жаш бұқалар кен. Годым примерно по 75 отдам, говорит Байке.
Sizlerki mi bırakalım? Bayke sizdiki mi? Kançası var? Muz olsun. Urgaç erkek. Urgaç muz olsun men Bayke. 120 dolar. Kanka. 120. Sıra otasınlar da Bayke. Kança litrsin berет Bayke? 15. Bu kança çıkıyor? İkinci de tuğdu o da. Вот второй отел, екінші туыткан 120, 120 просит. 15 литров молока, еще түшіп береді. Байке моуну, муз осымен. Қаншаншы туыты Байке? 3. Üçüncü muz olsun. Muz osымен 100 дейді. Erkek. Erkek muz osымен. Erkek muz osымен 100 дейді. 100 вместе с теленком. 4 отел. Mal düştü. Ya, muz olsun evde. Kaçıncı tut? 4. 4-cü muz olsun ki 100 değil. Muz olsun evde olsa 100 koyuyorum. Вместе с теленком, теленок бычок за 100. 100 просит. Bayke qancha litr sut berdi? 120 so'rab o'taman deydi. 17-18 süt garantiya deydi. 120 просит. 18-19 молока гарантия говорит. Bayke moğunu 115. Muz olsun ben ne Bayke? Ya. Muz olsun ben 115. Yaman yıkama. Muz olsun ben 115 kaptı. Каравал там. Вместе с теленком 115 купили. Мені Байке мал бuyursun. 115 қалып тұр ма?